maisha ya watu wengi mko complication, giza ya mingi, wasikudanganye haitokeake kwa Mungu. Akitoa akiwapa baba yenu hageuke kwa mapenzi yake watoto wake wapate mema. Manake Mungu akikupatia ndoa, makusudi yake ni ile ndoa uzale na batoto, pale batoto bakusaidie na kesho uende mbali na zaidi. Amen. Mungu akikupatia kazi, makusudi yake ni ile kazi igaramie jamaa yako, ikulishe batoto yako na upande promotion mpaka promotion nyingine. Lakini ukijikuta bitu bilianza mzuri kwa kuwa Mungu alikupatia, mais après un temps giza inaingia ndani ya maisha yako, tuache kusingizia Mungu. Giza hailetwe na Mungu mara mingi, lakini inaletewaka na baadui yetu. Na we mwenye uko hapa, kama giza iliingia mu maisha yako, labda mu finance, labda mu kazi, naomba leo mwangaza yenye tutakiri hapa ijaze pia maisha yako, ijaze finance yako, iingie mu nyumba yako. Wa Kristo waseme amena. Pale mwanzo, wakati yenye Mungu anaumba mbingu na nchi ilikuwa vide, ilikuwa ukiwa na utupu. Kumbe mtu kukuwa vide hayakuwa defo, mekumaliza vide njo vibaya. Maisha yako ukijiangalia leo, kuko vyenye hauna. Batu wengine biko wanatembea mebangali informe e vide. Acha nikutangazie, ile ni mwanzo yako, na mwanzo ya batu mingi na kuwaka mubaya. Usijiue juu ya leo yako, lakini difficulty ni kama na kesho yako na mwisho yako utakuwa ukingaliki informe e vide. Lakini vile dunia ilikuwa vide kumwanzo, me leo bitu yote binye tunaonaka biliumbwa. Manake na we mwenye leo ya kuwa na kitu, kesho unaweza kuwa na kitu. Au yanielewa? Mwanzo ya mtu inaweza kuwa vide, mwanzo ya mtu inaweza kosa forme. Maisha ya mtu kuko sena fikiaka nivo yenye kila fasi hauna msaada, bana kucheka kugoshe, bana kucheka kudroite. Acha nikwambie, ungali mu mwanzo yako. Kama dunia mwanzo haikukuwa na kitu, juu ya nini wewe kutokukuwa yako na kitu kumwanzo inakuderange? Amini ya kuwa hautamaliza vile gisi ulianza. Pale ungali mwanzo, uko muinformite na uko vide, lakini Mungu hatakubali umalize vile gisi huko. We mwenye ukingaliki informe vide, naomba Mungu akujaze. Mifuko yenye iko wazi, naomba Mungu aijaze. Nyumba zenye ziko wazi, naomba Mungu azijaze. Maisha yenye iko vide, Mungu aikomplete. Kumbe kukosa bitu kwa mtu siku ya leo haidefinire kama maisha yake yatabakia wa kukosa. Ukiona jirani yako ana franga leo, jua angali kumwanzo yake. Batu mingi balizarau bengine paske mwanzo yabo habakukuwa na kitu, lakini siku Mungu alikia komplete vide, bakasema kumbe Mungu ana uwezo ya kuanza mubure, lakini anamalizia mambo ya maana. Na we mwenye uko hapa, naomba kama mwanzo yako ilikuwa ya kuzarauliwa, mwisho yako isikuwe ya kuzarauliwa. Mwanzo yako ilikuwa ya kukosa, mwisho yako isikuwe ya kukosa. Et d'ailleurs natangaza ile